Eita ula mthwakazi omuhle okhulumayo umsakazi uMike Howe umsakazi wase Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lethu labatsha uhlelo The Connection lamhla ngo8 ntambama lamhlanje ebusuku. Lamhlanje kuhlelo sihlaziya udaba osoluhluphe abantu abanengi abasakhulayo. Udaba lokuswelakala kwemisebenzi elizweni. Simzwile umongameli emhlanganweni wabatsha umhlangano weNational Youth Indaba lapho uthe uhulumende wakhe ukhangelela ukuthuthukisa abatsha kwezamabhizimusi ukuze kube lemisebenzi elizweni. Liyamkholwa na umongameli yabasele mnangagwa? Ngenani kuhlelo lisitshela umbono wenu, sithumezeleni umlayezelo ku WhatsApp kunombolo esithi +1 202 4650318. Liyakhona njalo ukubhala imlayezelo yenu khonapha kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Hayi Zulu kaNdaba asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo8 p.m. Bye bye.